Yeah, hey, we are one of them judges. Need to shanteli. Yes. Kala tato kala. Isha ifoni pesiane ngabuza katika chama tibajale jala. Watu haida wayekwa kofeme. Wangu mashige tuuze. Wangu asipa matoza kusiskani. Asas. Shaina. Hamba hamba nguma yami ushonele binga uwatingo kinamba batengile uwatutuzile kumotise mbabe chabula bantu hamba hamba nguma yami ushonele binga uwatingo kinamba batengile uwatutuzile kumotise mbabe chabula bantu I need it. Ina unde mubangu umine mubuzana uba khanebo uba pusiro bekanebo nasingiti semba ina unde mubangu umine mubuzana uba khanebo uba pusiro bekanebo nasingiti semba samba boy samba zamaya bina yame utene mubutana uba bashebo uba khumutse baba musalise khoti semba bayitumele bathu zamaya bina yame utene mubutana uba bashebo uba khumutse baba musalise khoti semba abayitumele bathu. Yeah, you get that clean, Bashima. Tinaki. We are one of the December, I'm coming here. I saw the soul. I saw the whisper. Master Christian, you will make a disso. So many Punanji. Master Christian, we are one goma. I carry so. I carry my mesa. Kala, wait to lami. Bawini na usoke. Kala, wait to lami. Bawini na usoke. All over matabati ai kochokocho. Sili ndugu chaiva. Nasiko. Abashamuna bantu ngapalanga. Yes. Chacha, vega. Yeah. Bagabisa to. Yeah. Uthulu lalele namhlanje sizane indaba phendula indaba yothando. Yeah. Labana babevume ukuqaleni namhlanje yiba sebevumisa. Bathi leza kancane. Yeah. Yekela kushetho. Yeah. Nasi dawa la. Kodwa sontethena abantu abajabule. Yeah. Ikhali senze njebuli njeba. Emikhala bakhona abantu yekela sikhale. Asithezana ngechale. Uzwe kahle namhlanje ngiphethe ukudala. Zwana nilapha nathi udaba. Uyabona nathi lelijaha seleminyaka ethize nyana lingahambi ekhaya. Lafika lapha kwelemzansi ungakazi kube khona iCovid yavala iCovid lapha yazi yavula. Waphela umsebenzi wazo wathola omunye. Namhlanje mayihlele Alexander laphana
Esihlalele emjondeleni wakhe udlula nansi iquantum lihamba ngalomfana kaHango lokucabangani ehamba lokhulani bazidlala ingoma ithi yona home sweet home ikhaya ikhaya yamthinta ujaha zajika izinto shame wazama ujaha ukuthi hayi mani kuyayizwisisa ingoma wayisingoma ithi hayi ikhaya ikhaya lapho engashiya khona ubaba nomama okunothando lenjabulo wathi hayi yabona lonyaka la kanjani ikhisimusi ngiyadlela phansi kithi le efela phusi ekhaya nyama yikho lapho ngiyajayiva khona zange salinda mngelwane etshintsha goqo ngokwakhe Alexander emateksini ngemsizwane yesizithethe zambeka kobula wayethushu uyelana sengena kobulawayo zange linde wayesedluleke fela phusi khala nyama zwa ngoba December vele 2-3 days kwase kuyikhisimusi lase lifikile ilanga elikhulu lobunandi wathi bayifika ujaha wayesendeni waza ukuthi hayi kule migalo lapha indawo eright kakhulu wathi namhlanje ngifuna ukuyabangena dip emigalo nguyelo negeze egqoka kahle waze wafaka ibrand yakhe waqapha wathi ikhavela lacebezela waze wafaka lesiphandla sakho asithenga le Westele Soweto madoda wayenza show ukuthi izigelo kule golide liyacebezela madoda shayina Goke wasenga uphela ujaha wathi phuma kanje Mikalo tefika wangena phakathi wathi la kanje mayifika wathi ziyawo kuyakhala ziyachaya ziyachisha wangathi bayithiwa ngena waze kuyakhala ngoba ithi ungayithifu wathwelelisa kahle waze kuthi ungayithifu uthe mayivusa amehlo uyathela zendaweni wabona nasi intokazi imkhali straight emehlweni walahlisa wabheka phansi wangabe uyabheki wathi ngesikhathi ubheka isikhathi uthe mayivusa amehlo wathi umbheke straight emehlweni waze shalo phela uncane ijaha kodwa wathi wazigitiza ukuthi hayi phela ngivele emzansi ngijiba kanti kakuzange elangeni mayithi yabheka phansi mayithi visa amehlo wathi umntwana selapha ekheni kwakhe umntwana ulisuku zedlebeni yakhe umhlalisa ngiyambizele eduze ukuthi kalalele kahle ukuthi uthini wathi esikume ngane uyasipita zwana umntwana ukuthi thina endlebeni yakhe zwana zwana phela malume sondela studio zwana phela malume nasi studio zwana phela malume sondela studio zwana phela malume nasi studio zwana phela malume sondela studio tuwana na so waza kitala baba asasi ushaha uthebeke umtheka umntwana wabe sesukumile wamkhomba indlela wamkhomba umnyango omncane ongemuva ngale ngokuthula ujaha zange linde walandela emuva umntwana uthe mayishibika jika wafika wamisa ngapha emdulini wathi zwana futhi kanti wena ungubani wakwabani vele uyenza ngani mina ngisakwanisi umjida wathula kancane wangathi ubashwe siyezi umntwana wathi hayi zwana futhi mina ngijahile la kuyaphuthuma kanti ngiyashisa futhi ngaphakathi ngifuna ukuthi silungise masinya siqede ngiphele phakathi ngale ngithe mina ngisakwanisi ujaha esizoloko wavela wasika wakhangela umntwana wabona iyabhayiza manje wathi zwana ndoda uyabona baphuma lapho ujampa lapho ujike so uyeqese hlangana ngale ekhoneni ngisayahamba mbathulilo ngale phakathi ngiyabuya umjida wayengathini wazibona ukuthi hayi lapho sengene phakathi uhamba kwesikhathana washibulika umntwana wabona indawo ezisoft so asasi
umntwana bayengene kwela phakathi ujidoza sejayiva seyedwa celebrator zwana ukuthi nakonja mina nakonja bantu nakonja mina nakonja bantu nakonje kanyama nakonja bantu nakonje migalo nakonja bantu nakonje kanyama nakonja bantu nakonje migalo nakonja bantu nako yeye isimamu jabuti sekonje wena kakhombisa alukhomba ulimi ngakhomba shayina 2 minutes 2 seconds umntwana wayesekhona khona phana umjida imlayile khona basuka abantu bathatha baqonde endlini babefika endlini bengakahlali isikhathinyana kanti uJaka ngale muva wayesebona ukuthi khona kungekho right la esethela sibhabhuleke wayibona ngasaliboni uyena usuka la ungena indlebe yalandela phela endlela abajwayele khona mayefika labona abaphakathi ufika uyashaya inomu umntwana uyenze mayisizini yokuyeqa semthami uye windini efika uyavule windi mayithi uyathi ubona ngumfana ke lona vele okungewa everyday umnikazi wempuphu uthi kanti phephi ngithe ngiyabuya sekutheni uJaka uthi hayi lapho sengikhathele kanti izolala sithanda sami umntwana uyabona ukuthi lapha sebhaqhiwe lapha zwana isitora sishaya uthi hayi baby zwana ngicela ubuye kusasa ekuseni uyabona namhlanje umnyango sawubona ngidakiwe uJaka emangala ngekuthula la isasi vele akana plan nangu eshilike kuyele emuva ezibuza ukuthi kodwa badala lento ngishela ngabe yiyo na ashe uJaka ebuyela zwana umntwana mayisala ngapha ukuthi uthini ngapha mayisebuyela ngapha kumsito musha zwana we zwana sondela titi sondela titi sondela baba sondela titi sondela titi sondela titi sondela baba sondela smoke sondela titi sondela titi sondela baba sondela smoke okakoko wani okwamingo kwako okakoko wani okwamingo kwako okakoko wani okwamingo kwako wowenongo wani minango wako wowenongo wani minango wako uyabona baDisemba so thalaza umbone asasi zabena wena lobhashi wayilofana nyabuthemba wena asasi lo nyaka kulo nyaka batho okakoko wani okwamingo kwako okakoko wani okwamingo kwako okakoko wani okwamingo kwako wowenongo wani minango wako wowenongo wani minango wako wowenongo wani minango wako okakoko wani okwamingo kwako okakoko wani okwamingo kwako wowenongo wani minango wako wowenongo wani minango wako wowenongo wani minango wako okwamingo kwako okakoko kwako sondela mblashe mntwana